Inshuti bakundwa bene data ndabaramukije nizere ko muri amahoro menshi kandi by'ukuri ayo mahoro yaratanzwe ni Kristo Yesu ubwiwe kubamwizeye kubamwakiriye ayo mahoro barayafise ndanezerewe ko Imana ibonye ko bikwiye kugira ngo nze dusangire ubuzima Kristo Yesu yaje kuduha kandi ubwo buzima by'ukuri n'ubuzima bw'ubumana kandi kubusangira nivyo biduha kubandanya kuyimenya kuko ico dusabwa kunguka ico twifuza kunguka nuko twunguka kuyimenya abayimenye ni vyiza ko tuba mu buzima bwo kunguka kuyimenya abatarayimenya ni vyiza ko tubabwira iyo Mana kugira ngo nabo baze kuyimenya baze kuyizera kugira ngo nabo bahabwe ubugingo buhoraho nipfuje rero kuza kugira ngo dusangire ibi vyanditswe biri mu Bafilipi abisomye numva biramfashije nipfuza ko tusangira kugira ngo dusangire guhindurwa n'iri jambo dusangire gutunganywa naryo dusangire gucumitwa naryo kuko ijambo ry'Imana rihari kugira ngo ridutsinde ijambo ry'Imana rihari kugira ngo riducumite kuko iyo hatabayeho gucumitwa naryo ntiyabaho kwihana kandi iyo hatabayeho kwihana ntiyabaho guhindukirira Imana kuko iyo tuvuze kwihana no guhindukirira Imana kandi iyo tuvuze guhindukirira Imana no kuva mu bwami bwa Satani bwami bw'umwijima kandi iyo turiko turavuga ubwami bw'umwijima si umwijima tubamwo ahubwo n'umwijima turi kubera ko kamere yacu tuvuka dutandukanye n'Imana muri twebwe ahangira ngo muravyumva neza ko iyo tuvuze icaha si ibintu dukora icaha nico turi ntiduhinduka abanyavyaha kuko dukoze ibibi ahubwo tuvuka turibo nivuko nuko twavutse ni kamere mu muntu rero kamere mu muntu niwo mwijima ntiturondera umwijima tugomba kwinjiramo ni umwijima twavukanye nta kindi kintu gishobora guheza uwo mwijima kiretse kwakira umuco kandi uwo muco ni Kristo Yesu ubwiwe niwe yivuye ngo n'umuco w'isi ati mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice 8 ku murongo wa 12 avuga ngo n'umuco w'isi yakiriye uwo muco agakingura ntibasubira kuba mu mwijima ntibasubira kuba mu bikorwa vy'umwijima ntibasubira kuba mu bikorwa vy'ubupfu ubwo ntibikunda ko umuntu ashobora kuba mu bikorwa atari ivy'ubupfu kiretse ahuye n'uwo muco hanyuma ariko wumve neza ko uwo muco nyene ari Kristo Yesu niwo muco w'isi ariko uwo muco nyene ari we Yesu yaravuze ngo abamwizeye abamwakiriye abakiriye uwo muco yavuze ngo hakwisi dukwiye kuba umuco w'isi umuco w'isi bwa bundi wa muco w'isi waruje ari Yesu twebwe twakiriye uwo muco dusabwa gusa n'uwo muco isi ikeneye kubona dusa n'uwo muco naco gituma yavuze ngo turi umuco w'isi umuco w'isi gute uwo muco twakiriye uzimanganya umwijima turi uwo muco twakiriye uzimangana umwijima turi kuko twebwe turi umwijima si mu byumve si umwijima twinjiramo ni umwijima turi hanyuma Kristo Yesu yaje ari umuco w'isi kugira ngo yinjire muri iyi si iyo turiko turavuga isi ntimugombe kubona iyi si ngaho hanze ihera kuri umubiri wacu iyi niyo simbi umubiri twambaye ni isi none ntimubizi ko uwo muntu umubiri kugira ngo uboneke wabumbwe mu gitaka wabumbwe muri iyo si yo none wumva umuco w'isi ninde ni Yesu aza kuza muri iyi si mubona naco gituma kwakira Yesu no kumwizera iyo twugura rigejwi akinjira muri twebwe yinjira muri twebwe hanyuma agahindira hanze umwijima agasohora umwijima ego ntuzoza urirata ko wakiriye umuco hatabayeho gusohoka k'umwijima ntuzorirata ko wakiriye umuco uvyumve Yesu niwe ariko ndavuga hatabayeho guhera k'umwijima muri wewe kandi ko kwera k'umwijima ni jewe nyene ubwanje ni jewe nyene nyonga ni jewe nyene mbura uwo mwijima winjira muri uwo muco winjira muri jewe ugasohora umwijima
hanyuma ni naho yavuze ngo muri umuco w'isi, bisigura ngo kwakira uwo muco uraza ugasohora umwijima muri twebwe. Ni naco gituma ivyo bingana no gupfa, naco gituma ivyo bingana no kwambuga umuntu wa kera, naco gituma ivyo bingana no kwambugwa umuntu wa kera. Iyo hatabaye ivyo ntiyabaho ubukristo. Ubukristo buca buguma mu mazina ariko ntibihinduka ubuzima, kandi ubukristo bw'izina sibwo, kuko ubukristo sico twitwa, ubukristo nico turi. Si igitabo twanditswemo, saho dusengera, reka da, si ikarata y'abateme, si izina twitwa ryiswe ry'ubukristo. Reka izina si jewe, izina ni izina, izina ni ryo mpamagarwa, izina ni indome, n'iyi ndome nshatse nogenda kuyihinduza n'umwanya muto, ariko izina si ubuzima. Kristo Yesu ntiyaje kuduhindurira izina, yaje kuduha ubuzima, yaje kuduhindurira ubuzima, kutwambara bwa bundi bw'umwijima akaduha ubw'umuco. Narinjire kugira ngo by'ukuri twongere dusangire ibi. Ego Paulo yandikira Abafilipi, ndagomba kugira ngo tujane neza, tumenye ko ibi bintu ari Paulo yavyandikiye Abafilipi ariko ntitugomba ko tubiguma ari iby'Abafilipi gusa, ahubwo turagomba turabe ibi bintu yandikiye Abafilipi, abantu yabwiye akabita abansi y'umusaraba, kandi akaba yavuze ko abo bantu ari abagenda ukundi. Mbega tugume tube mu babatunga urutoki tuvuye ko ari abagenda ukundi tubatunga urutoki, ubwo twe ntitwaba turimo. Ndagomba kugira ngo tujane buke buke turabe abansi y'umusaraba avuze kandi akaba aribo bagenda ukundi, abo ni bande. Ndagomba kugira ngo ndabasangize hishurirwe nagize maze gusoma imirongo. Hera ukuntu bavuga, yavuze ngo bene data munyemerere mbere ku murongo wa 18, niyo hantu nkeneye cyane. Aravuga ngo kuko benshi bagenda ukundi, yaravuze ngo munyigane kandi mwigane n'abatwigana. Impamvu ababwiye ngo kuko benshi bagenda ukundi, ababujije kwigana bose. Ntimwigane bose, ahubwo mwigane jewe, mwigane n'abatwigana. Bisigura ko abatwigana bagenda nk'uko tugenda, abo biremewe ko mubigana. Impamvu yababwiye ko bigana Paulo bakigana n'ababigana yarakivuze hepfo ngo nuko babafise kwicitegererezo, barabazi. Sugupfa kubabwira ngo munyigane kubera ko ari je nabasengeye, sukwabwira ngo munyigane kubera ko ari je nabigishije, sukwabwira ngo munyigane kuko ari je nababatije. Icitegererezo kiruta ibyo mvuze. Icitegererezo babigane kubera ko bafise kwicitegererezo, barabazi, barabanye, barababonye, babonye uko bagenda. Nico gituma kubera ko babazi barasabwa kubigana. Ariko hepfo cyongera ko ikintu gikomeye ari cyo ngomba kugira ngo twumve. Impamvu ababwiye ati mwigane, abatwigana kandi mwigane jewe kuko ari jewe twebwe mudufise kwicitegererezo, ngo nuko ari abandi benshi bagenda ukundi. Hari abagenda ukundi, kandi ikibabaje abo bagenda ukundi si bake, ni benshi. Kenshi ikibazo dukunda kugira nuko iyo dusomye aho tukumva ngo hari abandi bagenda ukundi, benshi bagenda ukundi, twumva ari abandi, twebwe twikuramo, twumva ibyo bitaturaba kuko twumvise ari abandi. Paulo yabavuze abatunga urutoki kuko ariko avuga abandi. Mbega natwe nitwasoma tuza gusanga ari abandi cyangwa tuza gusanga turi muri abo? Iyo tutagombye kwitereka, tugomba kwitereka ahandi, tugomba kwitereka ku ruhande, tukamubatunga urutoki. Kenshi birangira dusomye inzandiko, tugasoma inzandiko zandikiwe abandi, ico gihe tukazifita nk'inyuguti nk'indome gusa, ariko ntibikunde ko duhabwa ubuzima bw'ijambo ry'Imana. Aravuze ngo benshi bagenda ukundi. Abo benshi bagenda ukundi kubera iki bagenda ukundi? Uko kugenda ukundi nukuhe? Mbega jewe ubwanje hoho sinoba ndi mu bagenda ukundi? Ni gute norengana aha nabanje kuraba neza ibintu biranga, ibintu bigaragara mu bagenda ukundi, kugira ngo nanje nama ngenda ukundi?
mpindukire n'amagenda ukundi ngaruke siniko ndababwira ngo munyigane navuze jewe bosiko siniko ndababwira ngo murabe bariya bagenda ukundi bawe kure nije ariko ndabibabwira ahubwo ndagomba twitegereze twirabe ubwo twebwe ntitwoba muri abo bagenda ukundi benshi Pawulo yavuze inyuma yo kurabira hamwe abo bagenda ukundi bibaranga n'ukuntu bameze umuntu wese muri twebwe yibaze utagomba kuraba uwundi utagomba gufata ibyo wize n'ibyo umaze igihe wizeye utagomba kuvuga ibyo umaze gukora n'ibyo wirata ukora mu rusengero n'ibyo wirata ukora mu idini n'imyaka umaze uvuga ko wakirijwe n'imyaka umaze uvuga ko uvuga Kristo turabire hamwe ibiranga abo bantu bagenda ukundi hama umuntu wese muri twebwe yirabe ntitugume tubona abandi ahubwo twirabe muri abo bagenda ukundi Yesu n'abandimo nivyo ngomba ko dusangira kugira ngo by'ukuri dushobore guhabwa ubuzima ntitugume twumva ibintu nk'inyuguti ahubwo twabwa ubuzima Mbega jewe sinoba ndimwo tujane bukebuke nababwiye ntidutunga urutoka abantu ntitugombe kuraba abandi twebwe twirabe kuko twumvise ko abansi y'umusaraba bazorimbuka ikindi abansi y'umusaraba saba utuka abansi y'umusaraba saba batawizera abansi y'umusaraba nabawuvuga ko bawizera ariko ikintu kiranga abo bantu cambere nuko Imana yabarinda aha rero haracari ikibazo kuko nta muntu n'umwe muzosanga kubwira ko asenga Imana yiwarinda nta n'umwe muzohura kubwira ko Imana yawe yarinda oya bose bavuga ko basenga Imana ibi rero ntibitubeshe nkuko byotubesha hama twikuremo muri abo bantu bafise Imana yabarinda abafise Imana yabo nk'indo n'abasi y'umusaraba none abo ni bande hera abahepfo haravuga ngo Imana yabo ninda biratana ibiteye isoni byabo abantu bafise Imana iyo Mana basenga ariko kabarinda nuko yageze kwirata ikizakubwira ko Imana yabarinda nuko yageze kwirata wumva birata biteye isoni byabo okay turiko turaza bukebuke nabwiye ngo umuntu wese muri twebwe ndagomba ko ntugombe kuraba abandi wirabe baratubwiye ngo abansi y'umusaraba nta kindi kintu barindiriye uguhona hanyuma by'ukuri abansi y'umusaraba tugira turaba ari bo kugira ngo umuntu wese yirabe ikintu cya mbere kiranga abansi y'umusaraba nuko Imana yabarinda hanyuma tugeze aha twasanze twebwe twese rwose atanu ngafise Imana yewe nkinda twasanze twebwe twese Imana dusenga ari Imana twasanze ata muntu n'umwe nta n'ubaho brema akubwira ko urumva avuze ngo Mana yanje nda ngo ndagushimira Imana yanje nda buri bagiye abantu bafise Imana z'ibigirwamana bazivuga amazina da wende afise nk'imiliyoni 30 na zirenga na 33 abonye yazanarenze bazivuga amazina bafise Imana yiwe ibuye Imana yiwe inzoka kubera ati Imana yanje neza ukabona afuka imbere y'inzoka ariko by'ukuri abantu bafise Imana yabo akabarinda kikari cyo kintu kigaragaza abansi y'umusaraba by'ukuri abantu turabona heko ataramuntu turabona bafuka imbere yazo bazivuga ngo ndana Imana yanje nda ntabuzobona ariko hepfo hari ikindi kintu cyo kitwegereje buhoro batubwiye ngo abantu bafise Imana yabo nkinda bariko barabatubwira ubuzima bwabo bibaranga kugira ngo noneho turaza kubasanga muri abandi bavuga ko basenga Imana hama twasanga ibyo bintu bavuze ari ibyo bafise bisigura ngo abantu birate biteye isoni byabo aba bantu birate biteye isoni byabo nta bandi ni babandi bagenda ukundi abantu birate biteye isoni byabo nta bandi n'abansi b'umusaraba abo bantu birate biteye isoni byabo nta bandi ni babandi bafise Imana yabo ninda Imana basenga ninda Imana bizeye ninda Imana bakurikiye ninda abafise ibyo birata ariko bakirata biteye isoni byabo biragoye kugira ngo ubone abantu bava ko basenga Imana kandi karinda bose basenga Imana ariko ikigenda kubaduha ikigenda kubakura mu bandi ikigenda kubagaragaza nivyo birata nuko bavuze baravuze ngo birata biteye isoni byabo
hanyuma n'ikibazo kihari aho kugira ngo tubyegereze neza n'uho tubihabwe koko hari umuntu yirata ibitesoni byiwe hemwe baje twofuma tubona barata ibiteye isoni by'abandi twofuma tubona barata ibiteye isoni by'abandi hemwe baje ibiteye isoni by'abandi byatwohera kurata ibiteye isoni by'abandi ntibitugora kurata ariko aba bantu bafise imana yabo ariyo nda aba bantu kandi basenga imana akabarinda aribo basi umusaraba unyumve neza abo nibo basi umusaraba birata ibiteye isoni byabo none hari abantu babaho birata ibiteye isoni byabo nawe no ndakabije ijambo rirakabije uko sijenda nabivuze kwirata ibiteye isoni byabo hari umuntu ibiteye isoni by'uyo birata koko kaba afise ibiteye isoni namba muhora nkabirata cemba ntinya ko ari abantu babimenya ariko kubirata no kubigaragaza no kubimenyesha n'abandi none ivyo bintu biteye isoni byacu turata nibiki Sobaje sanga ibiteye isoni atari bya bindi twibaza ko biteye isoni mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibintu biteye isoni udashaka kuvugira mu ruhame mu bantu ibintu biteye isoni ibintu ukoze utagomba kwanu hozo bimenya ibintu biteye isoni ugiye gukora utagomba kurira n'abandi ibintu biteye isoni ni ibintu ugiye gukora udasezera abandi ibintu biteye isoni ni ibintu uri kurakora utagomba kwa gukamera hanyuma ngo mwicare n'abana muri saro mu birabe nka filime ivyo ni biteye isoni siko tubizi none mu Rwanda none ibiteye isoni abantu basenga imana bakaba abazi umusaraba bo bakabirata ibiteye isoni dusanga ibyo biteye isoni bishaka bitandukanye ariko mwase umusaraba mwumvise nabasenga imana akabarinda yabo abikindi kikugaragaza kibagaragaza ko imana yabarinda nigiye hageze kwirata usanga birata abantu rero tuvuga ko dusenga imana bose uzobona uzomenya neza ibyo biratageze gushima hari umuntu umwe yigeze kumbwira ngo ukeneye kumenya ubwirasi bw'abarokore ngo wumva amashimwe yabo ngo niba bavuga ibyo bagezeho ntibashima barirata nababere data ntimunyumve nabi niri mubuze twemera ubutumwa dusubire ku rufatiro nicyo gituma yavyo n'ubuzima bwa budahinduka ubona irari ry'ibyisi ridahera ubona kumatara n'isi bitakuvako uracamatanye nayo kandi isi ntizoja mu ijuru ubona kumatara n'umubiri wawe muracamatanye ntuwutuye mu nzu mudafatanye ahubwo muri umwe nawe kandi uwo mubiri twambaye ntazoja mu ijuru uwo gucishwa bugufi siko twumvise Paulo yavuze uwo gucishwa bugufi nta kindi kintu umubiri ubereyeho no gucishwa bugufi izi nyigisho muza mwumva zizamura abantu ziyabwira ngo muraje mukomere ntizitanga uyu zahereye kuri Adamu Satani we yatakwigisha Eva ategari uzocomera nk'Imana Eva yakira komera nk'Imana burya naco gicumura nico caha yarafise burya icaha so kurya urubuto reka icaha ne camutumiye rya urubuto kuko yamubwiye ngo ni warurya uzomera nk'Imana yakira komera nk'Imana arabikunda abiha umutima amaze kubikunda akabiha umutima ivyo bimuha kumva ko akwiye gukora ikibuza kwamura umutasi icyo kibazo ahubwo kumera nk'Imana yabyakiriye ataramura urubuto ngira ibyo tuzobigwiza tuzobyagura rero bene data abansi y'umusaraba nabo kandi babikiwe guhona wowe hageze kwirata iyo hageze mu mashimwe ushimiye uhoraho nuko utaramenya Yesu abamenye Yesu ntibaba mu bintu bishira abamenye Yesu ahubwo butuzi nubwo birata ubwo butuzi ntibugereranywa kumenya Yesu n'ubutunzi butagereranywa era abakozi umusaraba muzo baribo kugira ngo namere nk'umurangiza iyo tugiye mu Bagalatiya 6:14 Paulo yavuze ngo nirata ngo yirata umusaraba we yirata umusaraba kweka wirata yaravuze impamvu yirata umusaraba ariko navuze ko yirata amashuri kandi yarayafise yo dutwenga twebwe asati ko turirata amashuri hagatuye abantu bariko baravuga birata amashuri mu izina rya Yesu nusanga twe turirata amazu twe twirata ibiduga hewe amafaranga ati we yirata umusaraba awirata kwera impamvu zibiri izagomba kugira mu wumve impamvu yirata umusaraba ngo nuko uwo musaraba
ngenda ndahagende kugira ngo simbave ndabisubira mu kutariko. Umva abakunzi b'umusaraba ubuzima bafise. Umva ivyo birata. Ntibirata ibiteso n'ibyabo, birata umusaraba. Akanya kose barose kukwirata. Amahirwe yose barose kukwirata. Nta kindi birata. Naho si ubona baratanze umwanya, si ubona barakiye agapapuro ubona ko barandika n'udupapuro kugira ngo baragushikira ku buzina ryawe, kugira ugende kwirata inzu bubatse. Naho utayivuga barayibonye. Naho utagenda kwirata hariya barayibonye. Imodoka ari ntibayibona. Naho ukuntu rero Agalatiya avuga. Ya pegari kangahe? 6 14. Undurize. Muzako abakunzi b'umusaraba. Abakunzi b'umusaraba bavuga ngo ariko jeho sinkirata ikindi. Ndagomba ikintu mucumbe neza. Nagomba mwumve neza kuko nabivuze. Ariko jeho sinkirata ikindi. Yavuze ngo ntacirata ikindi, suko atabuze ibindi yirata. Nuko afise ibindi byinshi byo kwirata. Kandi bisobanuye ko yigeze kuba yirata ibindi. Ivyo wowe cirata ibitesoni byawe Paulo yigeze kuba byirata. Ariko ahuye na Yesu umunsi umuco umumurikira byarahindutse. None uravuga ngo umuco warakumurikiye wewe bikaba bitarahinduka. Ivyo Paulo yirata atarahabwa uwo muco nivyo wirata wumva umuco warakumurikiye. Nacirata ikindi bisa ngo yigeze kuba yirata ibindi. Ariko raba ubu ivyo avuga suko abuze ibindi yirata kandi suko yigeze kubaho yirata ibindi. Ariko umva ukuntu avuga ngo ariko jeho sinkirata ikindi atari umusaraba umwami wacu Yesu Kristo. Mwumve neza, hari ikindi wumvise afatanije umusaraba mu kwirata. Avuga ati rego n'umusaraba turawirata ariko nabijya bindi kameme. None wowe wumvise avuze ngo hamwe n'ivyo ariko nirata n'umusaraba, ngo nirata umusaraba n'ibindi. Aravuze ngo atari umusaraba, bisubira ngo nta kindi yirata atari umusaraba. Kuri we niko yirata ni kimwe. Ntugombe kugomba kubivanga. Abaronse umurimo igikorwa cy'umusaraba nta kindi bawuvangana, nta kindi bawutereka hamwe. Abahawe kumenya Yesu nta kindi bashaka kumutereka hamwe nawe. Imana yo kuguhamagara meza, Imana yo kuguha gukomera, Imana yo kutaguha, Imana yo kutagudapfa, iyo Mana siyo. Reka twebwe Imana twizeye ni yaturinze urupfu rw'iteka, ni yaturinze icyaha, ni yaduheje inyota y'ibyaha. Situza gupfa tuzopfa, ariko no mu mubiri mvuga sino tuzobaho ubuzima bw'iteka. Ni Imana y'ubugingo buhoraho, si Imana y'ubuzima bushira. Wana mubona Imana y'ubuzima bushira, Imana wakiriye ni yishira, ni yihera. Twebwe twizeye Imana Kristo Yesu yaduhishuriye ni Imana ihoraho, ni y'ubuzima bw'inyuma y'ubuzima kandi ubwo buzima buhoraho. Nje tubageze kuyirata ni sinirata ko ntapfuye muri ubuzima kuko nzopfa. Sinirata ko kubaho Imana ubonera mu kubaho ubu. Imana ubonera mu buzima bushira, akari ubonera ubyiza byayara, utabonera mu buhoraho bw'inyuma y'ubuzima. Imana wizeye siyo nikigwamana. Paulo rero nta kindi yirata kandi bya bihawe no kumenya Kristo. Igihe utumva ubuzima nk'uko Paulo afise ntiwigeze umenya Kristo. Naho bivuga, naho uva kuba mwize naho asuye mu majambo, wayobotse idini, wanditswe mu gitabo, wagiye mu mazi, witwa umukristo, ariko nta buzima bw'ubukristo ufise. Ubu wapfa worimbuka, Yesu yoza wohona, ntiwokumva ijwi ryiwe. Abazokumva ijwi ryiwe sabo safise ubuzima, sabirata biteye isoni, nabirata umusaraba. Nta kindi birata. Kubera iki Paulo yirata umusaraba? Hera abahepfo atari umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo watumye isi kuri jewe iba iyibambwe. Mwumvise ikintu impamvu yirata umusaraba? Nuko isi kuri we umusaraba wamuhaye kubona ibambwe. Uwo musaraba uvuga waguhaye ukakubohorera isi. Uwo musaraba uvuga waguhaye ukakubakira amazu, ukaguha amafaranga, ukabaho gutera imbere. Uwo musaraba kutandukanye n'uwa Paulo vrema. Namba umusaraba utandukanye n'uwa Paulo, uravuga ko wize Yesu nk'uko Paulo avuga gute? Kandi Yesu katahinduka. Yahindutse ryari ku buryo asigaye guhereza ubuzima butandukanye n'abandi ubwo yabahaye.
ko tuzi Yesu ko adahinduka uko yarara ejo n'ubu niko ariko azokwama nuko wandike abaheburayo yanditse ariko arabwira abantu baza inyigisho z'ubuyobe zitarizo hazo inyigisho zivuye he ko Yesu atigeze ahinduka kandi ari we twigisha mukamwigisha bidahura nawe kandi adahinduka ivyo muri kuraye byeka aravuga ivy'inda nyene ariko aravuga ivyo bigisha ivy'inda by'umubiri ati kwese atigeze ahinduka kuri we umusaraba wamuhaye kubona isi kwibambwe kuri wisi ravumwe kuri wisi nikizira kuri wisi namase kuri wisi n'akazimuzirantoki n'ikintu kibambwe kuri we bumvise abakunzi umusaraba naco gituma hageze ko birata ntibirata ivy'isi wowe kwirata ikibambwe kubona abakunzi umusaraba mugabanzi y'umusaraba ntibigeze abayoka umusaraba ntibawakiriye ntibawizeye kuko kuri bo isi ntibambwe naco gituma hageze ko birata ivy'isi kandi ivyo birata n'ibiteye isoni vyabo kina murabe muri izi dirimba heshanu urabe mu mashimwe sisi niba turi mu bisi gusa birata ivy'isi gusa uzondonera kumuka naho kubari kamwe ukambi ntivyerekana ko isi ikitwa idini ikitwa kera baba yabizi nta Yesu ukuri bigisha umbabarire kwambuza ivyo bintu ni Yesu wundi ni Yesu mubiri ni Yesu antikristo ni Yesu aje kwima muri iyi si aje kuha abantu kugubwa neza muri iyi si ni Yesu wikigwa mana si Yesu ukuri ni Yesu wundi uko Paulo yandikiye abakorinto abaje kugira ngo muri umuntu yebutse Yesu ukuri kugira ngo umenye uwo tose Yesu ukuri biranyorohera sigomba kumbwira ko mu Kristo ndaba ivyo wirata ndaba amashimwe ivyo ushima kushima gusa n'uwo Yesu kushima kwambuga umuntu wa kera kushima guhera inyota y'ibyaha kushima ibihoraho ndaba ukuntu usenga numva ukuntu usenga kusenga wumva nyene ari bya bintu ushaka gucakira bya bindi bishira cyawe udasenga usenga biroroshe kugira ngo umve umuntu ko yahishuye Yesu ukuri rero ibi niko navuga mu byumbe kandi mu byumbe kabiri umenye ko tugeza ahantu habi kandi Yesu araje kandi araje abantu benshi bazabona abakristo ariko ataribo yarahageze Yesu yagiye niko byanditswe bivuga yarashize ijanye no kwifuza kwayo niko byanditswe bivuga nturi kuri rati bishira kandi hari ibihoraho ntavyigeze wakira abakira ibihoraho nivyo biya si babonaho sakajya kukwirata birata ivyo bihoraho Paulo avuze rero ngo umusaraba impamvu wirata nuko kwiwe isi yawubambye isi kuri we irabambye rica umusaraba wamuhaye none wo umusaraba waguhaye iki namutawuhaye isi bambwe ntibigeze uri umwasi w'umusaraba ufise undi wizeye ariko so umusaraba Yesu yabambwe ko si Yesu yabambwe ni Yesu atazobambwa Yesu atazobambwa ari antikristo ngiye ikintu atazokora naho ibisiga bindi byose Yesu yakoze by'ibitangaza byose azobikora isha atazokora ni kimwe no kubambwa niwe Yesu ukuri atandukanye na Yesu antikristo naho Yesu uvuga Yesu atanga imitsima Yesu agendera ku mazi Yesu azura abapfuye Yesu arahugarukira ibyo antikristo azobikora kabisa Yesu wenyine w'umusaraba niwe antikristo mu mwuka ariko ku musaraba ngahanda atazogera twe tuvuga Yesu yabambwe abavuga Yesu atabambwe rero ntibashobora birata iby'isi kuko uri iby'isi ntibibambwe kuri bisi ntibambwe abo rero abazi umusaraba bibikiye kurimbuka no guhona nawe umva bavuga Yesu ariko kumva birata iby'isi abo nabazi umusaraba kandi nta kindi barindire no guhona era nanje isi ndayibera ubambwe nta service bahana isi yitegereje Paulo ibona bambwe Paulo yitegereje isi abona ibambwe se byo kumva tugomba kwisi duha icubahiro idusasiye amatapi iduha intebe itugira abantu bakomeye pasiteri wacu twemera isi isi dushaka kuguha service isi nambi isi tarakubona kubambwe ikabana nta service ushaka kugutuma nurahishura umusaraba uri umwasi w'umusaraba ariko abakunzi w'umusaraba icambere kuri bisira bambwe ntibirata iby'isi naco gituma abasi w'umusaraba birata biteye isoni byabo ni ibi by'isi kuri bo nibibambwe ariko kuri twebwe birabambwe n'ibiteye isoni kuko ibambwe biteye isoni kubera ko twahuye n'umusaraba turabakunzi w'umusaraba isi yabambwe
kuri twebwe ibibambye rero biteye isoni. Iyo tubonye abantu bariko barirata ibiteye isoni, kuri twebwe n'ibiteye isoni, nico bituma tuvyita ibiteye isoni vyabo. Abirata ivy'isi birata ibiteye isoni vyabo, kuko birata ibyo twe tuzi ko bibambwe. Hanyuma n'isi twitegereje ibona tubambwe, ibona ata ntebe dukwiriye, nta tapi tubereye. Reka ntiturabo kwibukwa, kuko turavumwe kuri wo, turabambwe, ntiduhana serivisi. Mbega wewe uri umwasi w'umusaraba canke uri umukunzi w'umusaraba? Abansi b'umusaraba bazorimbuka, bazohona. Noneho mwumvise abasi b'umusaraba aribo. Ndabakunda, ndagushimiye Imana ko wabonye ko ibi dukwiye. Ndagushimiye Imana ko iyi message waduhaye kugira ngo iduhindukire ubutumwa. Kandi iyo tuvuze ubutumwa, si ubutumwa twumva, ni ubutumwa bwaduhinduye, ni ubutumwa bwatuzuye, ni ubutumwa bwaduhaye ubundi buzima. Turagomba imbaraga ziduhindura kugira ngo itumvise bituhere ubuzima. Ndasengera benshi batandukanye abavyumvise akumva bibateye confusion, ubahe kubahishurira umuco bamurikire. Abavyumvise akumva ntibabishikira, ubibahe kuko nabona ivyabo, kuko agakiza nakabo ubuntu bwaraserutse kugira ngo buzanire agakiza abantu bose. Ndakwingiza bataraguhishurirwa, ubahe kuguhishurirwa. Mwami Yesu, abahishuye Yesu atariwe bakabibesha ubukristo baba bazi ko aribo nabo bagenderere, kuko uraje gutora itorero kandi itorero uzotora n'iryawe, niryubereye umutwe n'umubiri wawe n'abaguhishuye wabambwe. Sabavuga Yesu n'abafise ubuzima bw'umusaraba, kandi ubuzima bw'umusaraba twabonye bugize n'abahindutse abakunzi b'umusaraba. Ndasenza kugira ngo by'ukuri abari abasi b'umusaraba ubagire neza, bahinduka abakunzi b'umusaraba. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsenzemo, amen. Ndabakunda, nimwamenye ibyo muzamuhiriwe niba babikora. Bye bye.